tukin zingdar korik ma deuh khan ani anga dar za chi ka hetalo turtang Sipui Road Venglai Road aning chu o workshop welding gas poka kan in bulchi ni hei kan veranda ringi kala muna hianin mi pani an thinga la an bolan hala chuan beisei om lowin mi pani an om bokani an ruang hi borol hali chu police verification te ngai awangin lakson alani lawa pani dang ero chu damdoi na phur chung halan nia maro chu beisei hanin beisei om lo hle ni ikanin po hi abul chi heng kanoma hemi building hi nia aron mor na khop maya kandar thlang engkim mai ke veka partition det la bathroom kung khar te tla hlok hloka room wa kan almera dar thlang te akia dar thlang leng vel atam khop mai kapa po alua navak lovin athiam na se do hle ni Durtlang wall being Sipui Home of Hope building bula hian garage apuaka enge puak tak hi kan na she hey bang chung chuanin hey abul vela in hi akmor na sakop maya deba fit enge moni zapong hora hey ti hat abula in hi amor chevek me ni hey ai bang zong hi ake thavek mai hey hi pilal nun moi inani ti chi lo khop mai Salai so puak ani Dr. Sangte in Bulania. Hey hi Home of Hope building.